I kao uvek, najlepši pozdrav prvo mojim saradnicima, oni su tu stalno, a onda posebno mi je zadovoljstvo da pozdravim gospođu Jagodu Lazarević, ministra, iako nije rodno ispravno. Za mene je suštinski ispravno jer ja govorim o ljudima, gospođa Jagoda ima onu pravu ljudsku hrabrost da se uhvati u koštac sa problemima i zato mi je posebno zadovoljstvo što ste danas sa nama. Hvala lepo. Evo još jednom, dobrodošli na prezentaciju februarskog izveštaja o inflaciji na kojoj ćemo vam ukratko, kao i obično, predstaviti ocene tekućih makroekonomskih kretanja i kretanja u narednom periodu uz objašnjenje odluka monetarne politike koje smo u skladu sa tim donosili u periodu od prethodnog izveštaja. Gotovo svi ovde prisutni pratimo ekonomska dešavanja ne samo u zemlji, nego i na globalnom nivou, tako da dobro znamo koliko su izazovni uslovi u kojima Narodna banka Srbije vodi monetarnu politiku. Iako je situacija u vezi sa naftnom industrijom Srbije znatno povoljnija nego što je to bila u periodu kada smo se prethodni put videli u novembru, neizvesnost je i dalje izražena po više osnova. Pre svega i dalje su izražene geopolitičke i trgovinske tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Kine, kao i tenzije u odnosima Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. Pored toga, nastavljen je sukob u Ukrajini, pojačane su i tenzije na Bliskom istoku. Sve se to odražava na nestabilnost i na finansijskim i na robnim tržištima, pri čemu je ona posebno ispoljena kod cene zlata, koja je u roku od nekoliko dana beležila znatne oscilacije naviše i naniže. Nažalost, kako zaključuje većina analitičara i centralnih bankara, pa i mi u Narodnoj banci Srbije, geopolitički sukobi i trgovinski sporovi verovatno će ostati prisutni i u narednom periodu. Može se reći da su s obzirom na njihovo trajanje postali neka vrsta nove normalnosti. U tom kontekstu rezultati koje smo postigli odgovornim vođenjem ekonomske politike i naša dosledna orijentacija ka stabilnosti ulivaju poverenje da će Srbija i u narednom periodu efikasno odgovarati na sve izazove. Posebno želim da istaknem sledeće. Inflacija se kreće u granicama cilja Narodne banke Srbije, 3 plus minus 1,5, gde će prema našim projekcijama ostati i u srednjem roku. Isto očekuje i finansijski sektor u svojim kvantitativno izraženim kratkoročnim i srednjoročnim inflacionim očekivanjima. Kurs dinara prema evru ostao je stabilan uprkos brojnim izazovima. Visok nivo deviznih rezervi premašuje sve kriterijume adekvatnosti, a dalji rast učešća zlata pokazao se kao pametna strategija i sigurno utočište u nesigurnim vremenima. Iako je krajem januara i početkom februara u svega nekoliko dana cena zlata najpre naglo skočila, da bi potom bila zabeležena korekcija naniže, trend njenog rasta je zadržan i većina analitičara smatra da će se nastaviti. Uslovi zaduživanja su povoljniji, čime Narodna banka Srbije pruža podršku finansiranju i potrošnje i investicija. Posebno su povoljni uslovi zaduživanja za građane s nižim primanjima, čime doprinosimo rastu njihovog životnog standarda. Kao rezultat toga, krediti banaka u decembru bili su veći za 15,4% nego godinu dana ranije, uz dvocifren rast i prema sektoru privrede i stanovništva.
Uprkos izraženoj neizvesnosti, očuvan je stabilan i otporan finansijski sektor, kao i kreditni rejting kod sve 3 kreditne rejting agencije, uključujući i investicioni rang kod agencije Standard i Poor's. Ekonomska aktivnost u Srbiji, koja je tokom cele godine bila izložena znatnim izazovima, u poslednjem tromesečju prošle godine sigurno bi značajnije ubrzalo rast da nije došlo do uvođenja sankcija naftnoj industriji Srbije. Prema tome, odgovorno vođenje ekonomske politike dalo je rezultate i u izuzetno kompleksnim okolnostima. Ojačani su fundamenti, stvorene rezerve koje omogućavaju našoj ekonomiji da i u narednom periodu pokaže visok stepen otpornosti na eksterne rizike, kao što je to bio slučaj do sada. Sad ću reći par reči o makroekonomskim kretanjima, našim očekivanjima i odlukama monetarne politike. U skladu sa projekcijom iz novembarskog izveštaja o inflaciji, međugodišnja inflacija se tokom poslednjeg tromesečja 2025. godine kretala blago ispod centralne vrednosti cilja od 3%, spustivši se u decembru na 2,7%. S obzirom da će sutra biti objavljen konačan podatak, a mi smo ga saznali juče, predsjednik ga je već objavio, ja ću sa zadovoljstvom da ponovim podatak da je to za januar 2,4%. Takvom kretanju inflacije doprinela su pre svega cene hrane, koje su zabeležile negativne međugodišnje stope rasta, najviše kao rezultat sprovođenja uredbe o posebnim uslovima za obavljanje trgovine za određenu vrstu robe Vlade Republike Srbije. Bazna inflacija koja isključuje cene hrane, energije, alkohola i cigareta i na koje je ova uredba imala uticaj, ali daleko manji, u poslednjem tromesečju prošle godine kretala se oko nivoa od 4% međugodišnje, što je za 1,6 procentnih poena niže u odnosu na početak godine. Usporavanje bazne inflacije došlo je pre svega kao rezultat usporavanja rasta cena i proizvoda i usluga. To potvrđuje da bi do usporavanja inflacije krajem prošle godine došlo u nekoj meri i bez uvođenja uredbe, ali ne sigurno u ovako velikoj meri kao što je tome uredba doprinela. Napominjemo da smo u jednom od osvrta analizirali rigidnost cena unutar bazne inflacije u Srbiji u dužem periodu po osnovu učestalosti mesečnih promena cena pojedinih kategorija proizvoda i usluga i podelili ih na fleksibilnije i rigidnije kategorije. Zaključili smo da je nakon izbijanja pandemije povećana učestalost promena cena unutar bazne inflacije, kao i da su tokom 2022. godine ključnu ulogu u tome imale fleksibilnije kategorije cena, uglavnom cene industrijskih proizvoda, dok su rigidne cene, pre svega cene usluga, u protekle 2 godine usporavale tempo pada bazne inflacije. Naša nova projekcija inflacije slična je novembarskoj. Očekujemo da će međugodišnja inflacija do septembra ove godine da se kreće oko centralne vrednosti cilja, a da će zatim zbog efekta niske baze, pre svega kod cena hrane, krajem ove godine iznositi oko 4%. Na takvu putanju inflacije uticaće očekivani prestanak važenja uredbe, s tim da će donošenje odgovarajućeg zakonskog okvira, kojim će se unaprediti regulacija tržišta i sprečiti pojava nepoštenih trgovinskih praksi, doprinoti tome da se trgovačke marže ne vrate na nivo pre njihovog donošenja.
Rast zarada i po tom osnovu veći raspoloživi dohodak za potrošnju trebalo bi da deluju u smeru veće tražnje, ali ni po ovom osnovu ne očekujemo veće inflatorne pritiske. Pored toga, rast zarada će i u velikoj meri biti praćen rastom produktivnosti, tako da ne očekujemo veće inflatorne pritiske ni po osnovu troškova rada. S druge strane, očekujemo da će troškovni pritisci iz međunarodnog okruženja ostati niski, a pretpostavili smo i da će nova poljoprivredna sezona biti bolja od prošlogodišnje, što će doprineti većoj ponudi voća i povrća. U 2027. očekujemo dodatni rast tražnje zbog održavanja izložbe EXPO, tako da prosečnu inflaciju projektujemo na 3,8%. Produžena globalna neizvesnost, rast protekcionizma i izražene geopolitičke tenzije uz društveno-politička dešavanja u zemlji uticali su na to da privredni rast u 2025. godini prema proceni Republičkog zavoda za statistiku uspori na 2%. Pritom, stupanje na snagu američkih sankcija naftnoj industriji Srbije od oktobra i po tom osnovu smanjena proizvodnja cele prerađivačke industrije uticali su na to da ekonomska aktivnost u četvrtom tromesečju 2025. umesto značajnijeg ubrzanja zadrži sličnu dinamiku kao i u prethodnom delu godine i ostvari rast od 2,2% međugodišnje. Posmatrano na nivou godine, privredni rast u 2025. godini vodili su uslužni sektori, zatim industrija, zahvaljujući pre svega povećanim proizvodnim kapacitetima u automobilskoj industriji. Na nivou godine je zabeležen pad aktivnosti u građevinarstvu, mada je u poslednjem tromesečju ostvaren znatan oporavak uz stopu rasta od 10,6% međugodišnje. Manji pad beleži se u poljoprivredi usled nepovoljnih vremenskih prilika za proizvodnju jesenjih kultura i voća. Dobra vest je da je postignut preliminarni sporazum o preuzimanju većinskog vlasništva u naftnoj industriji Srbije od strane mađarske kompanije MOL, što bi trebalo da obezbedi nastavak proizvodnje i smanji neizvesnost u pogledu snabdevanja energentima. Imajući to u vidu, ove godine očekujemo ubrzanje rasta bruto domaćeg proizvoda na 3,5%. Rast će biti vođen domaćom tražnjom uz pozitivan doprinos i potrošnje i investicija u osnovna sredstva. Rastu potrošnje doprineće veći raspoloživi dohodak po osnovu rasta zarada i penzija, kao i povoljnijih kreditnih uslova, dok će realizacija infrastrukturnih projekata planiranih programom Skok u budućnost Srbija EXPO 2027. podstaći rast investicija. Zbog bržeg projektovanog rasta uvoza od izvoza u uslovima i dalje niske eksterne tražnje i rasta investicija i raspoloživog dohotka, očekujemo negativan doprinos izvoza. U 2027. godini projektujemo da će rast bruto domaćeg proizvoda iznositi oko 5%, pri čemu će ubrzanje njegove dinamike u odnosu na 2026. biti podstaknuto većim izvozom usluga zbog održavanja specijalizovane međunarodne izložbe EXPO. U srednjem roku očekujemo da naša privreda raste stabilnim tempom oko svog potencijalnog nivoa u rasponu od 3,5 do 4% međugodišnje. I pored usporavanja privrednog rasta u prošloj godini, očuvane su fiskalna i eksterna pozicija, što uz stvorene rezerve ukazuje na otpornost naše ekonomije na eksterne izazove.
Fiskalni deficit u 2025. godini iznosio je 2,4% bruto domaćeg proizvoda i bio je niži od planiranih 3%. To je doprinelo nastavku opadajuće putanje učešća javnog duga u bruto domaćem proizvodu, koje je na kraju godine iznosilo 44,8%. Učešće deficita tekućeg računa platnog bilansa u bruto domaćem proizvodu u 2025. bilo je u skladu s našom novembarskom projekcijom i iznosilo je 4,8%, što je blago više nego u 2024. godini. Na viši deficit tekućeg računa u 2025. godini uticalo je pre svega smanjenje suficita u trgovini uslugama, najviše zbog povećanog neto uvoza turističkih usluga, dok je izvoz informaciono-komunikacionih usluga nastavio da beleži dvocifrenu stopu rasta. S druge strane, kao rezultat bržeg rasta izvoza od uvoza, robni deficit je bio niži nego u 2024. godini. Konkretno, uprkos i dalje niskoj eksternoj tražnji, izvoz robe u 2025. godini povećan je za 8,7%, podstaknut većim izvozom prerađivačke industrije, u okviru koje je 19 od 23 oblasti zabeležilo rast, pri čemu su najveći doprinos dale grane povezane sa automobilskom industrijom. Istovremeno, robni uvoz je povećan za 6,3% uz pozitivan doprinos sve tri kategorije – repromaterijala, potrošne robe i opreme. Na finansijskom računu najveći priliv ostvaren je po osnovu stranih direktnih investicija, koji je iznosio 3,5 milijardi evra. Zbog povećanih ulaganja rezidenata u inostranstvo, neto priliv po ovom osnovu iznosio je 2,3 milijardi evra. Niži priliv stranih direktnih investicija u prošloj godini zabeležen je i u drugim zemljama regiona, u uslovima povećane globalne neizvesnosti usled zaoštravanja trgovinskih politika, izraženih geopolitičkih tenzija, a u Srbiji su na taj niži priliv uticale i društveno-političke tenzije u zemlji. Tokom poslednjeg tromesečja 2025. na deviznom tržištu preovladali su deprecijacijski pritisci, na šta je, pored sezonskih faktora, poput uvoza energenata i isplate dividendi pojedinih kompanija u stranom vlasništvu, uticala i neizvesnost povezana sa uvedenim sankcijama naftnoj industriji Srbije. Nominalno posmatrano, vrednost dinara prema evru krajem decembra bila je za 0,2% niža nego krajem 2024. Radi očuvanja relativne stabilnosti kursa dinara prema evru, Narodna banka Srbije je na deviznom tržištu u 2025. godini prodala devize u neto iznosu od 580 miliona evra, što je bila prva neto prodaja posmatrano na godišnjem nivou nakon 2020. godine. O specifičnostima delovanja faktora na domaćem deviznom tržištu u 2025. godini možete pročitati u jednom od naših osvrta iz februarskog izveštaja. Deprecijacijski pritisci su nastavljeni i početkom ove godine, što je pre svega posledica sezonskog rasta tražnje za devizama uvoznika energenata, ali i drugih preduzeća radi plaćanja deviznih obaveza. Zbog toga smo u toku januara na deviznom tržištu prodali 610 miliona evra. I pored toga, devizne rezerve zemlje nalaze se na rekordnom
i adekvatnom nivou i krajem januara ove godine iznosile su 29,4 milijardi evra, čemu su doprineli rast cene zlata, ali i uvećanje njegove količine u deviznim rezervama. U periodu od prethodnog izveštaja nismo menjali referentnu kamatnu stopu koja je od septembra 2024. godine na nivou od 5,75%. Prilikom donošenja odluka monetarne politike imali smo u vidu da je usporavanje međugodišnje inflacije na nivo ispod centralne vrednosti cilja od septembra 2025. u velikoj meri rezultat ograničenja trgovinskih marži na prehrambene proizvode, ali i da će usvajanje sistemskih zakona kojima će se sprečiti nepoštene trgovinske prakse uz opreznu monetarnu politiku doprineti kretanju inflacije u okviru granica cilja u srednjem roku. Takođe, uzeli smo u obzir činjenicu da su i dalje prisutne izražene geopolitičke i trgovinske tenzije vodećih svetskih ekonomija koje se mogu odraziti na cene primarnih proizvoda, lance snabdevanja i tokove kapitala prema zemljama u usponu, uključujući i Srbiju. Uostalom, to su volatilna kretanja na svetskom robnom i finansijskom tržištu krajem prošle i početkom ove godine samo potvrdila. Pored toga, važno je istaći da smo u uslovima očuvane cenovne i finansijske stabilnosti, podršku privrednom rastu i u prethodnoj godini pružali održanom relativnom stabilnošću deviznog kursa i obezbeđenim povoljnijim uslovima kreditnog finansiranja. To je rezultiralo dvocifrenim međugodišnjim rastom kreditne aktivnosti prema sektoru privrede i stanovništva. Pritom, u decembru su kamatne stope na dinarske kredite stanovništvu spuštene na istorijski minimum od 8,2%, čemu je doprinelo omogućavanje povoljnijeg zaduživanja stanovništva sa mesečnim primanjima do 100.000 dinara u skladu sa supervizorskim očekivanjima Narodne banke Srbije. Rast kreditne aktivnosti uz očuvanje kvaliteta aktive banaka doprineo je tome da učešće problematičnih kredita u ukupnim kreditima dostigne novi minimum od 2,1%. Važno je napomenuti da smo krajem prošle godine doneli odluku da se od 15. decembra ove godine primenjuje stopa kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala na nivou od 0,5% i na taj način obezbeđuju se rezerve kapitala koja se može osloboditi u slučaju realizacije sistemskih rizika, čime se osigurava nesmetano kreditiranje realnog sektora i učvršćuje otpornost finansijskog sistema na potencijalne šokove iz globalnog okruženja. Inače, od ukupno 30 evropskih zemalja od početka ove godine, 25 zemalja primenjuje ovu stopu veću od 0, a detaljnije o ovoj temi možete se takođe informisati u jednom od naših osvrta iz aktuelnog izdanja izveštaja koje danas predstavljamo. Dame i gospodo, dragi kolege, tekuće i očekivana makroekonomska kretanja rezultat su doslednog rada i efikasne koordinacije kreatora ekonomske politike, Vlade Republike Srbije i Narodne banke Srbije i ključna su za poverenje u našu ekonomiju. To nije samo naša ocena. Pomenuću samo neka od zapažanja iz izveštaja relevantnih međunarodnih institucija koje pomno prate naš rad, pre svega Međunarodnog monetarnog fonda i rejting agencija. Međunarodni monetarni fond je nedavno pozitivnim ocenio to što je Narodna banka Srbije nastavila da vodi opreznu monetarnu politiku i istakao da je time sačuvala kredibilitet.
Rejting agencije su posebno isticale visok nivo deviznih rezervi, očuvanu stabilnost kursa dinara prema evru, odgovorno vođenje monetarne politike i stabilan i otporan finansijski sektor kao jedne od najvažnijih faktora koji su uticali na povoljne ocene našeg rejtinga. Takođe, u najnovijem izveštaju Manivala ističe se visok nivo usklađenosti zakonodavnog i institucionalnog okvira Republike Srbije s međunarodnim standardima, kao i delotvornost sistema za sprečavanje pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje u praksi, uz navođenje da Narodna banka Srbije pokazuje posebno napredno razumevanje ovih rizika, naročito u okviru bankarskog sektora. Svi navedeni elementi zajedno predstavljaju čvrst oslonac ekonomske stabilnosti Srbije u uslovima izrazite neizvesnosti. I u narednom periodu, u saradnji s Vladom, nastavit ćemo sa odgovornim pristupom svim zadacima što treba da nas zadrži na putanji stabilnog i održivog razvoja, kao i da obezbedi rast konkurentnosti naše privrede i dalje poboljšanje standarda naših građana. U nastavku konferencije kolege iz Sektora za ekonomska istraživanja i statistiku će predstaviti naše projekcije detaljnije u nekim delovima, a nakon toga smo otvoreni za vaša pitanja. Hvala na pažnji. Savo, izvoli. Zahvaljujem se guverneru i u nastavku ćemo dati nekoliko još detalja o samoj projekciji inflacije. Kao što je guverner istakla, projekcija inflacije februarska je dosta slična onome što smo imali u novembru, samim tim to govori da je ostvarenje projekcije inflacije koje smo imali u novembru u ovim mesecima pre toga bilo u skladu sa našim očekivanjima i onome što smo imali u projekciji, tako da sada isto projekcija je da će se inflacija u narednom periodu, odnosno u periodu projekcije od te to je period od 2 godine, da će se inflacija kretati u granicama cilja. Naša centralna vrednost cilja je 3%, znači plus minus 1,5 procentnih poena, znači u rasponu od 1,5 do 4,5 da će biti u celom tom periodu projekcije. Ono što je bitno za ovu godinu da očekujemo do septembra kretanje inflacije na nivou od oko 3%. Zašto ističemo taj septembar? To je jednostavno matematički, zato što smo imali smanjenje kada je uredba doneta mesečnu inflaciju od minus 1,6% u septembru 2025. Tako da jednostavno taj mesec kad izađe iz obračuna inflacije matematički mora doći do nekog rasta inflacije, ali ni tu ne očekujemo da to bude nešto preterano, tako da bude oko 4% i da se na tom nivou zadrži do kraja ove godine. Samim tim prosečna inflacija za ovu godinu, proseci za ovu i za narednu godinu, za ovu godinu očekujemo 3,3% prosečnu inflaciju, za 2027. 3,8%. Znači u 2027. očekujemo da inflacija ostane u proseku ispod 4%, znači da dosta ispod naše gornje granice cilja od 4,5%. Faktori koji utiču na kretanje inflacije jesu većina njih, da kažem, za održavanje tog nivoa kontrolisanog stabilnog nivoa. Pod broj 1 monetarna politika je bila i u prethodnom periodu oprezna. Mi smo u 2024. ublažavali monetarnu politiku, ali je i ona i dalje blago restriktivna, što doprinosi tome da inflacija bude i stabilna i u granicama dozvoljnog odstupanja, iako s polja, da kažem, iz međunarodnog okruženja su prisutni veliki rizici, postoje značajni rizici i kretanje cena energenata, pod broj 1 nafte, ali i drugih energenata, ali se i te geopolitički tenzije mogu lako preneti i na druga tržišta, odnosno na druge cene koje utiču mogu uticati inflaciju u našoj zemlji. Samim tim što se tiče uredbe, ona je delovala dezinflatorno u ovim mesecima i njen uticaj uredbe će se osjećati i u narednim mesecima i po prestanku uredbe, zato što su cene smanjene,
da kažemo ne očekujemo povratak marži na nivoe pre donošenja uredbe, pogotovo što se očekuje donošenje sistemskih zakona koji će regulisati tu oblast, ali samim tim ne očekujemo ni u tom pravcu da tržišno se cene na taj način vraćaju, tako da inflaciju do septembra očekujemo na nivou od 3%. Što se tiče cene nafte, ona je u ovom periodu od prethodnog izveštaja inflacije uglavnom bila stabilna, kretala se između 60 i 70 dolara po barelu na svetskom tržištu. Takva kretanja očekujemo i u narednom periodu i na kraju krajeva to su očekivanja i institucija međunarodnih koje se time bave. Međunarodna agencija za energiju očekuje isto kraj godine da ne bude preko 70%, mi u našoj projekciji imamo oko 65 dolara, 70 dolara se tako kaže, ne posto, 65 dolara za kraj godine i to je bazirano na futuresima koji se opet baziraju na tekućoj ceni i na kretanjima, na aktualnim kretanjima. Što se tiče domaće poljoprivredne sezone, posle 2 sušne sezone očekujemo da će biti jedna, da kažem, ajde, sad smo i mi postali oprezni, ranije smo u projekcije u februarskom izveštaju inflaciji stavljali prosečnu poljoprivrednu sezonu, međutim, ajde sad samo očekujemo da bude bolja nego prethodne 2, što i jeste realno očekivati. Za sada ove vremenske prilike su ipak bolje, ajde, jeste zima, ali prethodne 2 zime su bile sa jako malo padavina, sad ima već dosta padavina, kažemo neki dobar preduslov da imamo realno očekivanje da sezona bude nešto bolja. Samim tim to bi trebalo da se odrazi, da nemamo neki preterani rast ni voća i povrća kad dođe iz novog roda, što kao što je to bio slučaj prošle godine, da znamo da smo jun, jul, august imali jako visok rast cena i svežeg voća i povrća u tom periodu. U avgustu recimo je cene povrća su na međugodišnjem nivou bile veće za 13,6%, a cene voća za 30,8%, to je avgust prošle godine, zahvaljujući i uredbi, ali i drugim kretanjima, onda te su se cene već u prošloj godini smanjile, tako da smo u decembru imali međugodišnji rast cena povrća za 13,2, a kod voća na 11,7, što je znatno niže u odnosu na 30 koje smo imali tokom leta. I sa međunarodnog tržišta ne očekujemo pritiske sa tog aspekta primarnih poljoprivrednih proizvoda, za razliku od nekih prethodnih godina i tu se situacija smirila, beleže se neka stabilna kretanja, tako da ne očekuje se taj pritisak. Što se tiče uvozne inflacije, inflacija se u eurozoni stabilizovala na blago ispod 2, odnosno očekivanja su da prosek u ovoj godini bude oko 1,8, u narednoj oko 1,9, što znači da ni sa aspekta uvozne inflacije ne bi trebalo da bude nekog posebnog pritiska. Što se tiče faktora koji mogu uticati na rast inflacije, odnosno na pritiske na inflaciju, tu uvek pod broj 1 ističemo domaću tražnju, međutim, treba podvući da je rast zarada u skladu sa rastom produktivnošću, tako da to jednostavno te dve varijable su u skladu, tako da ne bi trebalo da bude većeg pritiska sa strane domaće tražnje. Eksterna tražnja je nešto što takođe ne vidimo kao jaki inflatorni pritisak, a u 2027. samo to treba podvući, kada je godina održavanja izložbe Expo i to je u periodu od 3 meseca od maja do avgusta, očekujemo veliki priliv stranih turista i jednostavno tu mora doći do neke tražnje i taj period jeste period gde može doći do malo veće inflacije, ali ni tada ne očekujemo da ona pređe 4, opet da ponovim za narednu godinu prosek koji očekujemo 3,8. Dakle, da sumiram samo što se tiče doprinosa ovih svih komponenti inflaciji, što se cena hrane, tu očekujemo da one sad imaju doprinos inflaciju oko 0, da se blago poveća, ali ne u nekoj većoj meri, na možda oko 0,5 do 0,7% poena. Što se tiče cena voća i povrća, tu očekujemo stabilna kretanja. U prilog bi trebala da ide i nova poljoprivredna sezona, tako da raspon doprinosa cena voća i povrća inflacije očekujemo od 0,2 do 0,5. Što se tiče cene neprehrambenih proizvoda i usluga, tu je ceo taj da kažemo paket, odnosno i proizvoda i usluga koji ulazi u baznu inflaciju, njihov doprinos je uvek stabilan i nešto više, oko 1,7 do 1,8, i što se regulisanih cena, njihov doprinos očekujemo oko 1% poen. Tako da kad se sve to
sabere, dobijemo našu projekciju inflacije koju smo predstavili, prosek za ovu godinu 3,3, za narednu 3,8%. Hvala, Savo. Mira, izvoli. U nastavku konferencije malo ćemo dati više detalja o kretanjima u realnom sektoru prošle godine, kao i o našim očekivanjima za ovu i narednu godinu kada je reč o bruto domaćem proizvodu. Prema preliminarnoj proceni Republičkog zavoda za statistiku, rast u prošloj godini iznosio je 2% i gotovo u potpunosti je bio u skladu sa našom projekcijom iz novembra. Podsećanje radi, ta projekcija iznosila je 2,1%. Pri tome, rast je imao prilično sličnu dinamiku tokom cele godine, pri čemu je uvođenje sankcija naftnoj industriji Srbije sprečilo da u četvrtom tromesečju dođe do većeg ubrzanja privredne aktivnosti. Konkretno, prema našim procenama, smanjena proizvodnja naftnih derivata negativno je doprinela u četvrtom tromesečju prošle godine industrijskoj proizvodnji sa nekih 3% poena, odnosno negativan doprinos bruto domaćem proizvodu iznosio je oko 0,6% poena, što znači da nije bilo tog pada proizvodnje, da bi nam bruto domaći proizvod u četvrtom tromesečju za toliko bio viši, odnosno bio viši za 0,6% poena. Ako posmatramo uticaj na nivou godine, znači pad proizvodnje iznosio negde oko 11%, znači naftnih derivata, odnosno doprinos bruto domaćem proizvodu na nivou godine iznosio je oko 0,1% poen, znači bio je negativan doprinos. Po tom osnovu smo imali i izostanak izvoza naftnih derivata u četvrtom tromesečju, pri čemu sam efekat na deficit tekućeg računa platnog bilansa delom je bio umanjen zbog činjenice da je istovremeno smanjen i uvoz sirove nafte. Tako da ako posmatramo ukupno uvoz energenata u 2025. godini, on je čak bio i blago niži nego u 2024. godini, konkretno iznosio je 4,4 milijarde evra i za nekih 160 miliona evra bio je niži nego u 2024. godini. Na to su pre svega uticale niže cene i sirove nafte i prirodnog gasa na svetskom tržištu i pored toga što su bile veće uvezene količine, ali efekat na vrednost uvoza je bila manja zbog nižih cena. Ono što je obeležilo još prošlu godinu bile su rast proizvodnje motornih vozila i izvoza i takođe serijske proizvodnje automobilskih guma. Znači konkretno proizvodnje motornih vozila zabeležila u prošloj godini rast od oko 35%, izvoz je po tom osnovu bio veći za nekih 32,5%. Takođe po osnovu serijske proizvodnje automobilskih guma imali smo rast proizvodnje od 16,6%, odnosno 16,5% je bio po tom osnovu veći izvoz i to je svakako rezultat rasta investicija u automobilsku industriju i mi smo praktično, ako posmatramo učešće u izvozu, učešće autoklastera je povećano sa nekih 13% u 2024. na čak blizu 16% u 2025. godini i to povrh svih problema koji su postojali u automobilskoj industriji u Evropi. Ono što je možda još značajno da se naglasi, to je da je započet oporavak sektora građevinarstva. U četvrtom tromesečju prošle godine vrednost izvedenih radova je zabeležila međugodišnji rast od 10,6%, što daje osnova da i u ovoj godini možemo da očekujemo dalji oporavak sektora građevinarstva. Kad je reč o očekivanjima za ovu godinu, naša projekcija za ovu godinu, kao što ste već mogli da čujete od guvernera, iznosi 3,5%. Za narednu godinu očekujemo dodatno ubrzanje na oko 5%. To je praktično nepromenjeno u odnosu na naša očekivanja iz novembra. Posmatrano s rashodne strane, najveći doprinos u ovoj godini očekujemo od lične potrošnje jer ona ima i najveće učešće u strukturi bruto domaćeg proizvoda, negde oko 2,7% poena i to je pre svega rezultat rasta raspoloživog dohotka za potrošnju, znači i po osnovu rasta plata, penzija, povoljnih kreditnih uslova zaduživanja i očekivanog daljeg rasta kredita namenjenih potrošnji. Pozitivan doprinos od oko 0,5% poena
poena očekujemo od potrošnje države, oko 1,2% poena od fiksnih investicija, pre svega imajući u vidu sve ove planirane infrastrukturne projekte programom Skok u budućnost Srbija Expo 2027. Takođe, od oko s druge strane, ipak zbog činjenice da će rast da vodi potrošnja i investicije, očekujemo ipak da će uvoz robe i usluga brže da raste realno posmatrano od izvoza, tako da će biti negativan doprinos neto izvoza. U narednoj godini očekujemo pozitivan doprinos i neto izvoza, jer kao što je već prethodno napomenuto, usled održavanja izložbe Expo očekujemo velik priliv stranih turista i po tom osnovu rast izvoza pre svega turističkih usluga. Naredne godine još dodatan pozitivan doprinos treba da daju i ove sve komponente domaće tražnje. Kada govorimo o rastu bruto domaćeg proizvoda sa proizvodne strane, ove godine očekujemo doprinos industrije od nekih 0,4% poena. Polovina tog doprinosa treba da dođe od prerađivačke industrije, gde ćemo imati još dodatne pozitivne efekte pokretanja proizvodnje električnih vozila, jer od kraja prošle godine imamo rad u 3 smene u kompaniji Stellantis. Pozitivan doprinos očekujemo i od sektora energetike, jer od prošle godine imamo nisku bazu zbog smanjenog hidropotencijala, a kada je reč o doprinosu rudarstva, tu pre svega očekujemo isto blag pozitivan doprinos usled povećane eksploatacije pre svega bakra. Od građevinarstva očekujemo doprinos negde oko 0,2% poena, imajući u vidu ovu realizaciju infrastrukturnih projekata, a svakako najveći doprinos treba da daju uslužni sektori, što je u skladu sa činjenicom da će rast sa rashodne strane da vodi lična potrošnja, odnosno da se povećava dalje raspoloživi dohodak za potrošnju. Naredne godine očekujemo još dodatni pozitivan doprinos sektora usluga zbog održavanja same izložbe Expo. Ono što je još možda važno samo da se naglasi koje su zapravo pretpostavke i za ovakve projekcije, to je svakako da neće biti daljeg prekida u radu naftne industrije Srbije, kao i da se geopolitičke i trgovinske tenzije neće dodatno zaoštravati, odnosno da nećemo imati negativne efekte na investiciono poverenje po tom osnovu. Hvala guverneru. Dobar dan svima. U narednih nekoliko minuta ćemo predstaviti analizu gde smo pokušali da utvrdimo kako se kretanje inflacije odrazilo na kupovnu moć različitih grupa stanovništva. Inflacija kao fenomen ne pogađa svakog od nas podjednako zbog različite strukture potrošačke korpi svakog od nas, tako da je izloženost inflatornim uticajima različita i neujednačena. Ovde smo koristili podatke iz ankete o potrošnji domaćinstava kako bismo sva domaćinstva na osnovu visine njihove potrošnje podelili u 5 jednakih grupa, takozvane kvintile, gde prvi kvintil obuhvata 20% domaćinstava sa najnižom potrošnjom, a peti kvintil 20% domaćinstava sa najvećom potrošnjom. Za svaku od tih grupa formirana je posebna mera inflacije koja oslikava njihovu strukturu i koja se od ukupne inflacije razlikuje po tome što ukupna inflacija uzima prosječnu strukturu populacije u celini. Na grafikonu levo predstavili smo kretanje tako formiranih mera inflacije od sredine 2021. do kraja 2025. za prvi i peti kvintil i tu se vidi da je u vreme najvećih inflatornih pritisaka mnogo su bile izloženija domaćinstva sa nižom potrošnjom, odnosno ona sa višom, pri čemu je ta razlika čak i u vreme najjačih inflatornih pritisaka iznosila oko 2,6% poena, što je ipak umerena razlika imajući u vidu i same nivoje inflacije koji su tada beleženi. Jedno od objašnjenja te razlike odnosi se na pre svega cene hrane,
koje imaju dosta veće učešće u strukturi potrošnje domaćinstava sa nižom potrošnjom i to se još bolje vidi na grafikonu desno gde smo dekomponovali tu razliku prema kategorijama potrošnje i gde se vidi da najveći deo doprinosa upravo kroz ceo period potiče od cena hrane i bezalkoholnih pića. Na drugom grafikonu desno takođe se vidi da od septembra do decembra 2025. Dosta je niža inflacija ovako merena kod domaćinstava sa nižom potrošnjom, što se opet može objasniti nižim cenama hrane u tom periodu, zahvaljujući primjeni uredbe o ograničenju marži u maloprodaji i tako da je u tom periodu ona inflacija kod grupa sa nižom potrošnjom relativno sporije rasla u odnosu na onih sa višom potrošnjom. Drugi kanal kroz koji smo merali kupovnu moć jeste dohodovni kanal, gde smo koristeći ovako formirane mere inflacije deflacionirali nominalne zarade po dohodovnim grupama, takođe podeljenih na 5 kvintila, gde prvi kvintil obuhvata 20% raspodele zarada sa najnižim zaradama, a peti kvintil obuhvata 20% onih sa najvišim zaradama. I tu se vidi da je u periodu 2020. i 2021. godine taj rast među grupama dohodovnim bio relativno ujednačen, da bi u 2022. i 2023. kada su bili snažni inflatorni pritisci, opet su više bile pogođene kategorije stanovništva sa nižim primanjima. S druge strane, u 2024. i 2025. godini imamo obrnuta kretanja i tada je kod ovih grupa stanovništva zabeleženo brži rast u odnosu na ostale, što se može povezati sa obimnim povećanjem minimalne zarade u tom periodu, koja je imala veći efekat na kretanje dohodaka grupa iz prvog i drugog kvintila. Na desnom grafikonu se vidi da kada se kumulativno posmatra period od 2020. do 2025. kod svih grupa je zabeležen realni rast dohodaka, pri čemu je taj rast bio izraženiji kod grupa sa nižim dohodcima i kretao se nešto iznad 35%, dok je kod onih sa višim dohodcima bio niži i iznosio nešto ispod 30%. Tako da, kada sve ovo saberemo, imamo da smo s jedne strane zaustavljanjem rasta cena hrane i svođenjem inflacije blizu cilja, stvoreni uslovi za intenzivnije ispoljavanje donetih mera vlade na realni životni standard, pogotovo kod onih grupa sa nižim primanjima. S jedne strane, dohodovni kanal je delovao kroz više minimalne zarade, dok je s druge strane uredba kroz niže cene hrane takođe doprinela da cenovni kanal utiče na, da kažemo, poboljšanje realnog životnog standarda građana sa nižim primanjima, na što takođe ukazuje i podatak o gotovo pune pokrivenosti minimalne potrošačke korpe minimalnom zaradom. Hvala. Ja bih pre nego damo reč novinarima, samo da jednu ispravku Savo me opomenuo. Ja sam rekla da će sutra, ne sutra, danas će biti objavljen zvaničan podatak o inflaciji međugodišnje 2,4, a mesečna 0,3%. Izvinjavamo se Branku Josipoviću, direktoru Republičkog zavoda za statistiku, inače jednom divnom gospodinu i kolegi, što mu preuzimamo ekskluzivnost ove informacije. I drugo, evo, moji saradnici misle se sve podrazumeva. Ja momaci imam malu primjedbu da dam. Kvintil je petina od starorimske reči 20%, pa mi to uzmemo u obzir 100% nekih proizvoda ili potrošača, pa po kvantilima, odnosno petini ih analiziramo, ali moram da kažem da je to rad naših divnih kolega, evo tu su prisutni, Konstantin Sorak i Đivđanović, ali ne samo njihov, nego svih kolega iz sektora za ekonomske istraživanja i statistiku i mi retko držimo konferencije za štampu, ovaj izveštaj o inflaciji je tromesečni. Ja stvarno moram, vidite kako sa osmehom gledam tamo u njih i delujem neobičan domaćin kad pozdravim prvo svoje, ali zaista izražavam veliko zadovoljstvo entuzijazmom tih mladih ljudi i kad ja kažem Miro, će biti tu momci, pošto Aca predstavlja njihov osvrt, a ja vam skrećem pažnju.
strana 21 je kod mene, a kod vas u izveštaju je 19, da pogledate, da to nije tek tako u 5-6 rečenica donet zaključak, nego da iza toga stoji ozbiljno istraživanje svetsko, pa i naše, ali kada smo jutros razgovarali o nastupu na ovom izveštaju, ja sad kažem, Miro, će doći momci? A ona kaže, hoće, Đivđanović je na putu. Ja kažem, Savo, a one dve naše devojke, će doći Zorica i Jelena. A Mira kaže, ne, one rade projekciju, ovo su momci koji pišu izveštaj o inflaciji. I sad tu su i Stojan, i Lazar, i Nikša, i Natalija, i Ljiljana, i koga ne pomenem, nemoj da zameri, ali zaista možemo da stojimo iza podataka koje predstavljamo, iza projekcija koje dajemo, zato što radimo timski i da bi došli do jednog ovakvog izveštaja koji vama predstavljamo, mi imamo par nekih iteracija gde sedimo i razgovaramo otvoreno o svim mogućim uticajima, i ako sam na nešto ponosna, to jeste taj kvalitet razgovora kojem prisustvuje čitav izvršni odbor, ali i ljudi iz sektora za ekonomska istraživanja i statistiku, i da se ne bavimo svi ovako ovim poslom. Ja sad ne bih mogla da dam reč Nikoli da predstavi bez ikakve lažne skromnosti najviše moj i njegov rad vezan za stabilnost na deviznom tržištu i da vam iznese cifre kojih, verujem, niste ni svesni. Evo ja Nikolu prozivam da kaže sa kakvom smo se tražnjom suočavali, za devizama, kako smo je rešavali, a u smanjenom prilivu stranih direktnih investicija i velikih pritisaka da se obezbede i redovne količine energenata, ali i rezerve energenata, pa bih želela da pažljivo saslušate par cifara koja će izneti Nikola u vezi sa situacijom na međubankarskom deviznom tržištu i zašto mi danas možemo da govorimo o 0,1 ili 0,2% slabljenja, odnosno oscilacija naše domaće valute. Izvoli, Nikola. Zahvaljujem guverneru. Guverner je već istakla u svom uvodnom obraćanju da je protekla godina bila veoma specifična i da je 2025. godina bila prva godina nakon pandemijske 2020. kada je Narodna banka Srbije bila neto prodavac na deviznom tržištu. Dakle, nakon 4 pune godine kad smo bili neto kupci, bili smo neto prodavci u iznosu od 580 miliona evra. Ono što je takođe bilo specifično jeste činjenica da su svi faktori koji su delovali na domaćem deviznom tržištu doprinosili, osim jednog faktora, povećanoj tražnji za devizama. Dakle, uprkos činjenici da je indeksirana aktiva povećana u rekordnom iznosu prošle godine od 2,1 milijardu evra, a to deluje u smeru aprecijacije, odnosno povećane ponude deviza, odnosno aprecijacijskih tih pritisaka ili ka jačanju domaće valute, svi ostali faktori kumulativno su delovali u velikoj meri ka deprecijaciji, odnosno ka povećanoj tražnji za devizama. Tu pre svega mislimo na uvoznike energenata, koji iako nisu odskakali u odnosu na proseke koje su imali 2023. i 2024. godine, oni su u svom iznosu bili izuzetno značajni i njihova tražnja bila je 2,5 milijarde evra u protekloj godini. Ona je i u 2024. godini bila u tom iznosu izražena. Ono što je bila veoma važna karakteristika kraja godine i zato smo bili izloženi visokim deprecijacijskim pritiscima u decembru, kada je Narodna banka Srbije intervenisala preko 700 miliona evra neto prodajom deviza, bila je takođe spomenuta u uvodnom obraćanju guvernera visoka tražnja fizičkih lica ili građana za stranom valutom. Kad kažemo za stranom valutom, mislimo i u elektronskom obliku, odnosno za devizama, i za efektivnim stranim novcem, odnosno stranom gotovinom, i ona je od kraja novembra, zaključno sa krajem godine, premašila iznos od 660 miliona evra. Samo u decembru i u martu 2022. godine smo zabeležili neto prodaju efektivnog stranog novca fizičkim licima i ovlašćenim menjačima i 2025. godina bila je specifična po tome što je tražnja za stranom gotovinom premašila ponudu strane gotovine. Od kada beležimo podatke, odnosno od kada imamo podatke,
taj faktor delovanja na domaćem deviznom tržištu, odnosno strana gotovina, je gotovo u svakom mesecu deluje na strani povećane ponude strane valute. Ovaj put je delovala na strani tražnje i to je bilo izazvano, možemo slobodno da kažemo, paničnom tražnjom građana, odnosno stanovništva, a u ambijentu povećane neizvesnosti oko NIS-a. Narodna banka Srbije ni tada nije dozvolila da se ta kretanja prodube, odnosno delovala je u smeru smirivanja tenzija na domaćem deviznom tržištu i nije došlo do velikih oscilacija kursa. Ono što je takođe važno da napomenemo jeste da nismo delovali samo intervencijama na deviznom tržištu, nego nakon sastanaka sa najvećim ovlašćenim menjačima i bankama koje sa njima posluju, obezbedili smo da ne bude tačna informacija i da postoji bilo kakva vrsta nedostatka strane gotovine u menjačnicama. Dakle, sve menjačnice, osim pojedinačnih manjih menjačnica i negde u unutrašnjosti zemlje koje su privremeno imale određeni nedostatak, nisu imale problema sa stranom valutom. I to je veoma važno da istaknemo. Mi smo izvršili regulatorne izmene u smislu da je povećan period, odnosno obavezan period nakon kojeg ovlašćeni menjači nakon kupovine strane gotovine od banaka mogu da ga vrate sa 7 na 30 dana, a takođe ono što je omogućeno da ne bi bile naslovi da pojedine menjačice naplaćuju kurs preko 120 dinara za 1 evro. Narodna banka Srbije delovala je ukidanjem privremenim provizije koju ovlašćeni menjači mogu da naplaćuju kako za kupovne, tako i za prodajni kurs, i ono što je takođe omogućeno jeste da se i banke prilikom obavljanja svojih menjačnih poslova ponašaju isto kao menjači, a to je da u skladu sa regulatornim odredbama one deluju u opsegu od plus minus 1,25%. Time je na oba načina, i regulatornim delovanjem i intervencijama na deviznom tržištu, smanjena ta panika. Pored toga postojali su i drugi faktori koji su uticali na deprecijacijske pritiske, pogotovo krajem godine. Nerezidenti su u decembru imali tražnju od oko 300 miliona evra i oni su u velikoj meri, odnosno ona je u velikoj meri postaknuta kupovinom deviza stranih kompanija radi isplate dobiti njihovim vlasnicima. Takođe, za celu godinu tražnja nerezidenata je bila na najvišem nivou u odnosu od 2017. godine i iznosila je oko 1,3 milijarde evra. Svi faktori zajedno uticali su na to da Narodna banka Srbije, ponovit ćemo, u 2025. godini prvi put od pandemijske 2020. proda 580 miliona evra, a nastavljeni su deprecijacijski pritisci i u januaru ove godine. Ono što moramo da istaknemo jeste da su faktori koji su delovali na pojačane deprecijacijske pritiske početkom ove godine bili potpuno različiti u odnosu na sam kraj. Naime, panična kupovina deviza od strane građana je smanjena gotovo u potpunosti, možemo da kažemo da je gotovo iščezla, ali je korporativni sektor svojom tražnjom, odnosno domaće kompanije svojom tražnjom, kako uvoznici energenata, tako i veliki broj drugih kompanija radi plaćanja deviznih obaveza, kako je guverner istakla u uvodnom obraćanju, pojačali su tražnju za devizama. I na to je Narodna banka Srbije odgovorila i u ovoj godini takođe imamo održanu relativnu stabilnost deviznog kursa. Možemo da zaključimo da je od oktobra, dakle punih 4,5 meseca uzastopno, Narodna banka Srbije delovala na strani neto prodaje i zaključno sa današnjim danom to je negde 1,730 miliona evra. Ali to je bilo moguće jer smo od 2017. godine, reagujući na međubankarskom deviznom tržištu kupovinom evra, obezbedili rezerve od 11,3 milijarde evra, odnosno taj buffer stvorili iz koga danas možemo da govorimo o tome, da možemo da odgovorimo na sve šokove koji mogu da se dese, jer imamo devizne rezerve koje su raspoložive za ovakvu vrstu intervencija. Imamo i zlata, otkupljujemo ga i iz domaćih izvora
preko 53,3 tone zlata imamo. Ne samo da raste vrednost zlata na tržištu, nego rastu i količine. I da predupredim pitanje, one 3 tone koje imamo u Bernu, ne žurimo da iz logističkih razloga i posebnih troškova vraćamo u zemlju, sve ostalo je u trezorima Narodne banke Srbije, ali te 3 tone zadnje koje smo kupili u 24. godini stoje u Bernu kao utržive, likvidne, raspoložive za neke okolnosti. Volela bi da to nikad ne budu one, ne daj Bože, okolnosti, ali i za te, jer one tome i služe, a svo ostalo zlato jeste ovde u Republici Srbiji. I još jednom ponavljam koliko je to bila pametna i dobra odluka, s obzirom to da niko od analitičara koji su zaista upućeni sa iskustvom i sada ne mogu da predvide zaustavljanje rasta cena zlata, ali morate da se složite sa mnom da ulagati danas u zlato jeste ulaganje u mrtav kapital, jer zlato kao zlato, kad cena raste ili pada, ne zarađuje mnogo, a svima nam je stalo da ulažemo u nešto što donosi prihod, odnosno stvara novu vrednost. Pa tako se zalažemo i za kreditiranje ne samo krajnje potrošnje, nego kreditiranje proizvodnje i realnog sektora, koji znači ne ono trošenje budućnosti, nego ulažemo u nešto, da li je to privatni ili kredit na nekom drugom nivou, kompanijskom, državom, bilo kojem, koji nije trošenje budućnosti, nego ulaganje za generaciju budućnosti koje će na bazi tog ulaganja moći da ostvaruju neke nove prihode. Sad kad vidim Tanju, uvek se setim ranijeg gospodina ambasadora Kirvija, tako, koji je govorio o primjeru Španije, da uložena sredstva u Španiju iz fondova Evropske unije možete da dodirnete i opipate, jer su to putevi, infrastruktura, za razliku od Grčke koja se tih godina našla u problemu i onda morala da prodaje i banke koje su ovde u Srbiji imali, da bi na zahtev svojih evropskih poverioca morali da vrate te dugove. Tako da, što bi rekli, svi putevi vode u Rim, odnosno graditi putevi i infrastrukturu je uvek nešto što donosi dobit i zato se mi ne brinemo kad imamo uvoz u kome u velikoj meri učestvuje oprema i ono što jesu sredstva za novo investiranje. Evo, ako vas nismo mnogo udavili, sad vam dajemo vreme za i prostore da pitate. Dobar dan, ja sam Dragana Petrović, novinarka Kurira. Gospođo Tabaković, imam za vas jedno pitanje. U novembru prošle godine ste rekli da je Delez iz zemlje izneo 130 milijardi evra bez milijardi, ili miliona, ne mogu sad, nemojte me držati iz reč, bez plaćanja poreza, da. Šta je država i da li uopšte država mogla nešto da uradi po tom pitanju i kako komentarišete tužbu Deleza protiv države Srbije zbog uredbe o maršama? Hvala. Da, rekla sam da je svojevremeno kompanija Delez, koja je imala izuzetno udobnu i komfortnu poziciju u Srbiji, fingirajući postupak likvidacije, znači koristeći zakonske pukotine, formirala preduzeće na svojoj adresi, na svom sedištu, imenovala likvidacionog upravnika, držala po zakonu 5 meseci ono što je proračunala da će biti dobit za tu godinu i posle 5 meseci je to iznela kao likvidacionu masu svom jedinom osnivaču i to je tačno, jer ja za to imam podatke, ali da li su platili porez ili nisu, to nije na Narodnoj banci da proverava. Mi imamo svoju inspekciju pa kontrolišemo menjače, banke i sve ostale finansijske institucije, ali ne i trgovinske lance, ali jesmo upoznali i poresku upravu svojevremeno sa tim slučajem i kao što vidite jednu uredbu koja je iznuđena i ne samo u Srbiji primenjena i
vi kao država ne možete mirno da posmatrate da neko podižete marže na hranu, lekove i ostale proizvode koji su nefleksibilni i nužni za život i standard stanovništva i kad uvedete uredbu o ograničavanju marži, oni iskoriste 2000. godine uvedenu praksu arbitraža ili u Parizu ili u Americi gde možete da tužite za diskriminaciju, za, nepridržavanje investitorskim ugovorima i tako dalje. Ja ću o toj njihovoj tužbi. Koliko god mi bilo ko zamerio, reći samo sledeće. Sutra bi neko mogao da tuži vladu, odnosno državu u Srbiji kada izgubi na jackpotu, odnosno u kockarnici, zato što postoji po zakonu igre na sreću i institucije koje se time bave. Toliko ozbiljnom smatram i ovu njihovu tužbu i smatram vrlo nekorektnim ponašanjem kompaniju koja je u Srbiji, kao i sve druge, imala zaista sve uslove da iznosi profit i regularno, ali kad im omogućite da iznose regularno, onda je njima i to malo, pa bi ako mogu da fingiraju i postupak likvidacije, da izbegnu plaćanje poreza. Da li je poreska išla u reviziju tog postupka, da li su i koliko naplatili poreza, ja u to ne bih da ulazim, ali zaista smatram da ta praksa da bunar iz koga piješ ne treba tako da ogovaraš po svetu nije dobra i očekujem da se ta arbitraža završi u korist Srbije. Ali nadajući se da arbitraže i sudovi u inostranstvu ne rade kao deo našeg pravosuđa ovde. A to što kažem, govorim s pravom iz iskustva Narodne banke Srbije koja ima par sporova nespornih i nema veze što su nasleđeni od ranijih guvernera gde je Narodna banka Srbije apsolutno u pravu i 3 puta dobijenu presudu u korist Narodne banke, neko drugi tamo poništava, neki drugi nivoi sa obrazloženjima koje ne bih ovde komentarisala, tako da kad nešto kažem zaista iz sopstvenog iskustva, naravno ne bojeći se da ću navući bes na sebe tih istih, zato što mene do ovog mesta nije doveo kukavičluk, nego hrabrost i znanje da radimo ovaj posao. I navijam za gospođu Lazarević i nove zakone koje će ona i njene kolege doneti, jer to što je uredba doprinela da mi danas govorimo o sniženoj inflaciji sa 2,7 danas na 2,4 govori u prilog tome da oni ne da preživljavaju, nego žive sa dobrim profitom i pored toga imamo sve analize koje govore o tome da je trgovina išla sa najvišim maržama, iako je bila najveća povika upravo na bankarski sektor. I nije moj posao da branim bankarski sektor, nego da ga održavam zdravim. I malo čas kad je Nikola govorio o efektivi i nedostatku efektive, ispustio je da kaže da u trenutku kada se stvarala ta veštačka nestašica zbog pojačanih zahteva za kupovinom efektive, par banaka je vrlo odgovorno reagovalo i pored Narodne banke Srbije, koja snabdeva banke efektivom, i same su uvozile efektivu da pomognu održavanju stabilnosti na finansijskom tržištu u Srbiji. Ja uvek kažem, zlo dobra doneti ne može, a dobro se dobrim vraća. Koliko god da to deluje kao narodna mudrost, to je i filozofija. I kad god kažete neko traži pa mu ne odgovaraju uslovi. Ja sam kao dugogodišnji poslanik uvek pitala ona 4 Aristotelova pitanja kad neko traži promenu nekog zakona. Ko promenu traži? Zašto? Sa kojim ciljem i kojim rezultatima? I kad dobijete odgovore na ta 4 pitanja, vama je uvek jasno da postoje oni kojima nikad nije dovoljno
i koji bi uvek više, ali ne rastom produktivnosti, ne znam, i inovacijama ili bilo čim, ne, nego samo uskraćivanjem državi prava na ono što je ona zakonima propisala, a to je da ne postoji slobodna ruka tržišta koja savršeno reguliše tržište, nego da je malo potrebna i ruka države koja je odgovorna da brine o svojim građanima. Tako da u tom smislu ja zaista mogu da potvrdim da država ima snage i da će sigurno sa ovim novim zakonskim rešenjima to uspeti da reši i ne očekujemo povratak inflacije na te nivoe. A kad me pitate o Delezu i tom iznosu od 130 miliona dobiti iznete kao likvidacione mase, ja moram da kažem vrlo odgovorno. Imam dosta godina, kažu mi da ne govorim, a što da i ne kažem koliko imam godina. Imam punih 65 godina i preko 40 godina radnog iskustva. Ja sam u parlamentu u prvom višestranačkom sazivu od 1993. godine bila, s jednom kratkom pauzom. I nikada u parlamentu, kao poslanik u više saziva i predsjednik odbora za finansije, nikada se nisam poslužila informacijama da to nije bio službeni list, međunarodni ugovori, službeni glasnik, javno objavljen podatak na sajtu Komisije za hartije od vrednosti, nikada neki drugi tajni dotureni podatak koji bi mogao da se nazove trgovina uticajem, zato što poznajete nekog iznutra pa vam neko dostavlja te podatke. Gde se izgubila ta čast ljudi u međusobnom nadmetanju za bolja rešenja koja su u interesu države, čiju državnost slavi smo pre neki dan? Ja ne znam, to treba pitati one koji su zaboravili kojim se argumentima i na koji način se boriš za bolje društvo i za bolju državu. Kako ono kažu, moja država nije meni omiljena zato što je najveća, nego zato što je moja. U tom smislu nagovestih i brigu svih nas da vrlo pažljivo baratamo podacima, posebno onima za koje smo nadležni, odgovorni, i da se nikad ne sažalimo na one koji ih zloupotrebljavaju, otvoreno kažem. Znate, ima kod nas jedna izreka, poturica gori od Turčina. Ali onaj ko kao poturica služi onom koji je okupator, ako očekuje da bude cenjen, vara se. Jer onaj ko protiv svoje države radi i od nekog novog gazde će uvek imati isti tretman. Kaže, ako je izdao prethodnog gazdu, izdaće i mene. Zato sam ja ponosna na ove moje kolege s kojima radim, da nikad nisu o svojim prethodnicima, niti od mene čuli pitanje kako su se ponašali, kako su radili, jer ja uvek radim samo na osnovu dokumentacije koja je zaostala i papira, a niti su i oni bili ljudi koji žele da govore o njima, radili su ovako i onako, a ćutali dok su im oni bili gazde. Znači, ljudskost ispred svega, čojstvo ispred svega i znanje, što bi rekla naša Desanka, daj nam Bože zdravlja, znanja i ljubavi prema otadžbini. Evo, koliko se ja vas zaželim, kad se vidimo, ja krenem na onaj put oko sveta, odgovarajući na vaše pitanje. Dobar dan. Samo dva pitanja, poštovanje, Stefan Miljuš, Insider televizija. Dva pitanja, imam samo jedno kratko razjašnjenje. A kad mi kažu kratko, pa ne umem ja kratko. Pa zato molim, da. Dakle, od 1. marta kada uredba istekne, uredba o zamrzavanju cena, da li Narodna banka očekuje skok cena na rafovima? To je prvo pitanje. I drugo, vezano za kreditni rejting, kažete da je stabilan. A šta je potrebno da i od preostale dve agencije dobijemo investicioni rejting? Hvala. Prvo, ne očekujemo da
se značajno povećaju cene, jer ta priča da su trgovinski lanci u gubicima jeste, rekla bih, jedna vrsta psihološkog pritiska, jer oni mogu da pričaju da su u gubicima, a mi imamo potpuno drugačije podatke koji su zvanični, javni, predaju se finansijski izveštaj, postoji APR, nekada je to bilo u Narodnoj banci, nažalost više nije, u APR-u je, ali imamo podatke o tome, a i očekujemo onaj dugogodišnji izveštaj koji je zadnji put rađen 19. godine, je li tako, Komisije za zaštitu konkurencije o maržama koje postoje u toj oblasti. Znači, ne očekujemo rast. Može da postoji neki izuzetak pojedinačni gde neko misli, sad smo malo kao snizili cene, a sad ćemo ponovo da ih vratimo. A čime opravdavate taj rast? Znači, ući u strukturu troškova neke proizvodnje, to je uradilo Ministarstvo trgovine. Ući u strukturu troškova robe koja se našla na rafu, to je ministarstvo uradilo, ja nemam šta da... Bila sam oduševljena kad smo imali prvi sastanak, kad sam shvatila da su uradili dubinsku analizu zvaničnih i nezvaničnih, dozvoljivih i nedozvoljivih praksi. I zaista ne očekujem da neko sebe dovede u situaciju da promet robe dovodi sa višom cenom na neki zadovoljavajući nivo, a ne većim obrtom. Znači, možda nešto sitno, ali ne očekujemo. I zajedno ćemo raditi da do toga ne dođe. Vaše drugo pitanje, šta agencije... Vi znate da smo imali situaciju i pre dobijanja rejtinga, što mi kažemo na korak od investicionog, da su naše hartije od vrednosti po premiji rizika, po stanju u ekonomiji. Mi smo bili vrednovani kao zemlje koje već imaju taj investicioni rejting. I sama činjenica da nam ni jedna od ovih agencija nije menjala izglede u trenutku kada, na primjer, nedavno jednoj Poljskoj se smanjuje kreditni rejting za jedan čitav nivo, ja moram da priznam da s obzirom na dešavanja u svetu, na dešavanja u zemlji, jesam bila u strahu da se to nešto ne desi i nama u smislu snižavanja izgleda za dobijanje tog rejtinga. I kad se stvari malo stabilizuju, sad ih zovemo ponovo društveno-političke okolnosti, iz političke korektnosti, ja volim stvari da nazivam pravim imenom, ali ajde da ne pravim probleme i ja ih tako zovem. Mi smo trebali 6 meseci nakon prvih pozitivnih izgleda već da dobijemo taj viši rang. Zašto nismo, ja nikad neću reći, da politika na to utiče, jer ako postoje institucije koje smatram da odolevaju političkim pritiscima, onda je to Međunarodni monetarni fond i rejting agencije. Podsjetite me da li postoji neka treća vrsta institucija. Znači, Međunarodni monetarni fond je za mene i dalje soznanja i u odnosu sa nama partnerski odnos. Rejting agencije, Ministarstvo finansija i Narodna banka Srbije ima svoje timove, razgovaramo sa njima, redovno dolaze u posete, na prolećnim i jesenjim zasedanjima obavezno imamo razgovore sa njima, razgovaramo i očekujemo zaista, kad god se desi taj sledeći, da kažem, ta provera rejtinga, da ga podignu. Ali morate da priznate da u vreme kad zaista važi definicija da je jedino izvesna neizvesnost, da se niko ne usuđuje da to učini u ovom trenutku, evo sad da kažem, makar dok se NIS ne reši. Vi znate koliko nam je ovo sa NIS-om uticalo i na pad ukupne proizvodnje, ali i na rast BDP-a i na sve ostalo. Tako da se nadam da će i ostale dve rejting agencije uraditi ono što je uradio Standard i Poor, ali na nama, znači ni premija rizika više. Vidite šta se dešava u Rumuniji. I zato namerno u govoru govorimo o toj koordinaciji fiskalne i monetarne politike, jer mi zaista delujemo kao deo jedne države, što i jesmo. I ta koordinisana aktivnost dovodi do toga da mi imamo tu i takvu premiju rizika koja nije visoka, ali
mi bi sebi dali veću ocenu, daju nam je oni davali su nam je prilikom ulaganja, međutim, evo danas je veći problem od onog koji mi imamo oko NIS-a, šta da rade ljudi s viškom novca. U Americi se ljudi pitaju, a gde da ulažu višak novca koji imaju? Znate, 2017. godine sam ja objašnjavala da je ona i onoliko štampanje novca i emisija novca koja je trebala da podstakne inflaciju i proizvodnju. Sećate se šta se kupovalo? Sopstvene akcije. Naduvavali su se baloni sopstvenih akcija. Nije se radilo na povećanju konkurentnosti, nego su se kupovale konkurentske firme. I gde smo došli danas? Došli smo do toga da, evo ja kad odem u Ameriku gledam mnogo zgrada za rentiranje je izgrađeno, ali samo piše for rent. Prazne su. I ono što se dešava danas, a mi očekujemo da budemo deo, da kažem, tog rasta, jeste nastavak te politike koji se neko možda i, glupo je reći podsmeva, ali misle da to nije moguće. Ta diversifikacija tržišta, izvora, kapitala, to je jedino što u životu pomaže. Imati nešto zlata, deo da bude raspoloživ i likvidan, deo da bude u trezoru. Imati devizne rezerve, nešto u investicionom portfelju, nešto likvidno i raspoloživo. To isto rade i investitori. Države pre svega moraju da imaju mnoga tržišta na kojima mogu i da se snabdevaju energentima i da privlače investitore, ali i da imaju tržišta ka kojima se otvaraju. I mi ćemo na toj politici istrajavati, a nadamo se da će ona doprineti na kraju krajeva i onome što ste poželjeli da dobijemo što pre taj rejting. Hvala vam. Nije bilo baš kratko, ali... Kratko je, mislim s moje strane kratko. Pitanje, pa ovom legalizacijom bit će oslobođena desetine i stotine hiljada stanova. Da li ima nekih prepreka da ti stanovi sada prometuju od strane banaka i uvažavaju isto kao i ovi normalni legalni i da li to, obzirom da je dosta štednje otišlo upravo u te stanove, mnogi su postali renterijeri, da li će oni sada to prodavati i to moći možda indirektno da utiče na smanjenje cene kvadrata? To je pitanje. Evo Željko Jović je viceguverner zadužen za superviziju. Hvala guverneru. Kao što znate, donedavno smo imali rok za prijavu podnošenje zahtjeva za legalizaciju objekata. Ono što mi očekujemo jeste da oni koji su podneli zahtjevi u postupku te registracije budu uvedeni u pravo vlasništva. Kao posljedica toga negde očekivanje da će te nepokretnosti ući u promet, znači moći da utiču na ponudu stanova, samim tim nose potencijal da utiču na i cene svojom pojavom, znači na strani ponude, s druge strane da se mogu koristiti kao instrumenti, odnosno sredstva obezbeđenja kod uzimanja kredita. Znači, smatramo da će ovaj postupak biti sproveden na taj način da će oni biti u pravu vlasništva i tim ispunjavati kriterijume da budu sredstva obezbeđenja po kreditima. Ukoliko, znači, to su oni kriterijumi koji su propisani propisima Narodne banke da se nepokretnost uzima kao sredstvo obezbeđenja, zapravo su kriterijumi iz međunarodnih standarda. Ukoliko, znači, bude određenih nejasnoća vezano za to, mi ovde stojimo otvoreni i spremni da u razgovoru sa bankama definišemo način prihvata tih instrumenta obezbeđenja koji će obezbediti pravnu sigurnost i zaštitu za obe strane. Znači i za banke i za klijente koji će uzimati kredite. Vesna Bjelić-Blic. Evo, da se nadovežem na Delez, dobavljačima je navodno stigli su im neke aneksi ugovora gde ih malte ne ucenjuje Delez
Postoji te neki vakum prostor kada se uredba završi, kada istekne i do usvajanja novog zakona o nepoštenim trgovačkim praksama. Dobavljači se sada plaše da će Deleuze i ostali trgovci da iskoriste taj prostor, da im sklone određene proizvode sa rafova i navodno traže najpovoljnije uslove u smislu cena. Pojedini dobavljači kažu da im je to i 80% artikala u tim ugovorima. Navodno. Ja razumem interesovanje vaše, ali zaista nema smisla da ja govorim o tome u prisustvu gospođe Jagode Lazarević koja je ministar za trgovinu, ali stvarno ću da ponovim još jednom. Svi koji su došli na srpsko tržište u bilo kojoj oblasti poslovanja imali su otvorena vrata ministarstava koja su im neposredno nadležna i vrata Narodne banke Srbije da za sve vrste ulaganja, podsticajnih sredstava koje dobijaju iz svojih država, iz naše države, dobiju najbolje uputstvo kako da se u okviru zakona ophode prema zemlji domaćinu, a da imaju najpovoljnije uslove poslovanja. To će ostati naša praksa i prosto nećemo kao država dozvoliti da jedan pojedinačni slučaj dovede do toga da mi dovodimo u pitanje svoje odnose sa ostalim ulagačima. Nama su strane direktne investicije jednako važne kao i domaće, ali ja uvek kažem, nema tu velike razlike. I domaće kompanije kad ulažu iz poreskih rajeva, najčešće iz Holandije i raznih egzotičnih ostrva, da bi za određenu investiciju imali, da kažem, čiste račune i znali koliko su uložili, koliko su dobili. I ja tu ne pravim veliku razliku. Ko ima profita, taj radi, ko nema profita, taj zatvara, ko misli da zarađuje profit ucenjivanjem, ja mislim da taj u Srbiji nema šta da traži, a za sve ostale probleme mi smo otvoreni da razgovaramo onako kako im je malo čas gospodin Jović rekao. Kad se budu donosile, da kažem, odluke o tome da li će i kako dokumentacija iz legalizacije ovih postupaka koji je u toku svoj na svome, kada oni budu predmet za uzimanje hipoteke, odnosno kredita sa hipotekom, moje kolege u roku od jednog dana organizuju da li online sastanak ili uživo sa bankama koje imaju dileme, pitanja i razrešavamo ta pitanja. Mi tako radimo svoj posao. I ne mislim da je ikada svađa dovela do nekog rezultata, osim, evo sad ću opet da otvorim neku Pandorinu kutiju, osim nekih arbitraža zaostalih iz vremena privatizacije 2001. godine, gde, ja to obično zovem, kad ostane ona jedna cigla koja je malo lagana, nije dobro malterisana u građevinu i onda ukoliko se dobije nešto što se očekivalo, građevina se ne ruši. Ali ako se ne dobije to što je neko nekom obećao, onda se pokreću postupci arbitraže i Srbija ih plaća i dan danas ne svojom krivicom. Ja kažem, ako smo nasleđeni aranžman s MMF-om, počeli sa otplatom 2012. Samo jedna rata bila plaćena u aprilu mesecu. Gotovo 4,5 godine mi smo vraćali taj kredit Međunarodnom monetarnom fondu koji je uzela prethodna vlast. Država ima kontinuitet i to niko ne spori. Iz tog aranžmana ni jedan pokazatelj nije doveo do poboljšanja ekonomije Srbije, ali smo mi morali da vraćamo taj kredit. I to je u redu. Ali plaćati arbitraže koje su kreirane, to nije u redu. Ići na arbitražu zato što si imao gotovo povlašćen položaj u Srbiji, mislim da ni to nije u redu. I kako ono kažu, koga nema, bez njega se može. Kome ovdje nije tržište dobro, može i
da ode i da otvara prodavnice na nekim drugim mestima, ali odlično znam kako je gospođa Jagoda rekla. Izvinjavam se što oslovljavam imenom, ali zaista cenjem. Oni su ljudi planirali da zatvore 25 objekata iz svojih razloga, a onda su lepo iskoristili da to upakuju u uredbu. Pa znate, mislim, kako kažu, onog koga treba moliti, nemoj ljutiti. Ako sa državom treba da sarađuješ, pa poštuje malo. I mi kao ljudi, da bi nas neko poštovao, moramo da poštujemo i sami sebe i tog nekog drugog. I ako toga nema, onda stvarno nije u redu. Ali izdržat ćemo mi sve to, kao što vidite, samo iz cifara koje smo ovde izneli, koliko je to i zahteva, i troškova, i pritisaka, pa ne da stojimo na nogama, nego očekujemo i viši rast. I zaista se nadamo da će to biti i ostvareno, a tu smo da većim radom, možda i mi možemo više da radimo, je li Željko? Radimo danonoćno, evo priključili smo se akciji koju je predsednik inicirao da sve što je u vezi sa aktivnostima vezano za pridruživanje Evropskoj uniji ubrzamo i sami smo tome posvećeni. Gde je moj drug Igor koji je... Evo samo jedan detalj da vam kažem kako se stvari završavaju kad hoćete da rešite nešto. Radimo nešto oko SEPE, Korespondentska banka, preko njih, ne znam, ajde da je ne navodim. Imamo neki rok, 20. treba aplicirati, ali treba da potpišem u njihov ugovor, se unosi moje ime, treba to potpisati, skenirati, ali jedan primjerak ide DHL-om. Pa kad se pošalje DHL-om, onda oni kažu kad su oni potpisali, pa da mi to podignemo. I kad bi mi to dobili, pošto su oni nama javili 16. veći praznik, da taj ugovor oni pripremaju, ajde, mi bi to nekako uradili, ali DHL ne radi za dane praznika. I šta mi uradimo? Uveče donesemo odluku, izradimo kartu lepo za Igora, Igor ode juče ujutru, uveče se vrati i donese potpisane ugovore. Svi smo bili srećni zato što smo timskim radom uspeli da uradimo nešto, da niko ne kaže kasnite ni dan, dva, ali prosto tako stvari moraju da se rade. Ništa se samo od sebe ne završava dok ljudi ne zavrnu rukave pa timski ne krenu da rade taj posao. Mi baš sve radimo tako. Timski, pa onda koristimo neku tamo Nikolinu magiju i šarm da negde nešto završi, pa neke konekcije koje imamo sa drugih strana, pa iskustvo i tako dalje. Ali mi živimo za ovo što radimo i ja mislim da se rezultati vide. Zato ih mnogo i ne objašnjavamo. Kažu, kad imate rezultate, rezultati pričaju sami za sebe. A lako je meni kad ja imam ovakvu ekipu. Vrednu, radnu. Hvala vam puno na strpljenju. Ne zamerite što ovako proširimo priču, ali ne viđamo se često, pa ovu temu iskoristimo da progovorimo o svemu.